Ngema no mwanju muri on Ndizi TV andonse asowera ne kichaben ko kwari ne asomuru mwanone biyogo jagira litukira Jumatano ujagirense maneno sumbaka chinse to nenusu asekira litukira Jumatano ko kwari nkanda ke komi kiromondo na watu mwa tuwe chaya eseke no kwanya ko fa itinyo bacho bonyanzi niko jombe cyo bonyanzi na chekora taibwe muchi ono ngamek song na chirusi gega no to karta bagindu bakirengenjo badenga kibaki netembere mu kibako dire barigiriye birogo osinani kibarengito jokora ojase matware bosingo it happened ngumbuna alenga bagantumire tigiti inje wa attend interview enje na ganchire gotiga gotoka nkali ondonga Christmas Ndo na temete sana utolindoro cy'abantu sababagima igarenge ko kora ibiasara byokonye bituma n'ekingende umuga none kerari tukure Jumatano eseye munenusu ya maragoba no muiroroye ritukuri aramisi chinsa isano ne mucha mugaso na Brighton Makori nendo twesa familia buna toba umuntu tagete bintu gete binene tangandi atagete gente kenena ali tanga okora naro cha kwa mchu Unahitaji shule ya kileo kwa mwanao atakayopata elimu ya viwango vya juu. Hurricane Academy wana viwango vyote vya madarasa kuanzia ECDE, CBC na Junior Secondary School. Pia wana mabweni kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Wana maeneo ya wanafunzi kuchezea, madarasa ya kutosha. Wanafunzi wanapata mlo shuleni, maji masafi ya kunywa na magari ya kusafirishia wanafunzi. Sio hayo tu, Hurricane Academy inapeana scholarship kwa wanafunzi mayatima 50. Admission ya mwaka wa 2024 inaendelea sasa. Fika shuleni humo katika barabara ya Kisii Marani, Riatwenya. Hurricane Academy, the future is here. Asegatia ito ntubwata bantu bali nobolema nabantabwa mbabwata magani yabo mbabwate byewa mbasomete naboigo mbatagitama baga asemeremo nakubwatisuwa asubugima bwokera lituko inyura obolema igorobole inyura kerema nkelikose kwa inyura ekerema ngechiche nakyoge kogera asumuruburyo bwobolema asubugima Jared Wilberforce niga gukoretera ensemo iliyotamanyiti igoro yabo turabe tugwesemia kwemanyia na kwegokia ase amanganonsi pi ali arengete abantu baito abali no bolema ayekwarorire bagotenga kera rituko ria Jumanne chinsa isano nemo chia mugaso no moiroro rituko ria Jumapili chinsa isato nenusu chia butuko oborema asubugima imeya Ndizi TV. Oasis Specialist Hospital Kisii ensemu yukurwa obukorye guchia sabasubati barya bwibwatanitie nigigo kumanya igoro y'obukorye obusera burya bakurwa guchia sebare. Tumekuwa na majadiliano mengi kuhusu hali yao ya afya wanapokuwa wajawazito, punde tu wanapogundua kuwa wako wajawazito na wanapoendelea hadi wakati wa kujifungua. Tumeongelea masuala kadhaa kama vile lishe bora, afya ya mama, umuhimu wa kuja kwenye kliniki, umuhimu wa kujua vipimo vyako vya kliniki unapokuwa mjamzito. Ngukumanya bare iguru yesabari ya antenatal postnatal care iguru yindagire koigumwana Gusii nutrition eye checkup pelvic exercises na buigo general consultation. Tuko na pediatrician, tuko na gynecologist na general doctors na nurses ambayo watakuwa ready kuwasaidia kwa hiyo safari ya ujauzito. Masomo twanyorire yengecho wansira buno ko chate sabari yo konyoro oyo ko gori omwana kwenda nere sabari yo simbaka uno go kinyo omwana oyo ni atore NHIF card nige ukava
korwa maternity mpaka ikero kwenda nyumba batarirenga kikindi cyonse imeyumu cyukise angene sukuru yo kwegeria iguru y'ububwenya ya KMTC gosoba kirizime ase namba enotisano noibere eyemo marakabere inyayemo enotisano isate noti Oasis Health, together for better. Ndizi TV ubwansu bw'umugusi. Bayamana bano mwanjumo lilo Ndizi TV andonsia soberde nandini mambingi tokonyana na sembe wanene asikingisi tukio mwerio kiali tukuria Jumatatu aneko tuyo twakwanira siasa na magendero ani tukuria tutakuturali amagendero mono ekaruto ligeri igoro ya Masige rere twabeana Masige ne yemo karonde na bayishimiwa kuru Masige East na Masige West ekarobara studio asemambi yaboniga pono bali mwara kutoma mabolino kinga kijeni jikire ngochiko yabori kiara mwanto mera mapema ikiara mwaboge tichuni na kumana bagani ba usabe shimio baino kwa swabarenge assist dombia mano karama chore Ndizi TV nero kwa sumo sinyora tora sensema mitandao Facebook tonyore Ndizi TV News Digital ba sensema ya YouTube na ba tonyora Ndizi TV News onya chinga kina bo kwa nda sensema ya X @Ndizi TV News endo togwatie asenjera ya ndi holi ya ora ni kuboli abashimiwa assist studio asemambi yaboniga inamba 0792192834 inabedi studio asemambi yaboniga okaba monante mbake karotokora umurubiri uyo asemambi yabonia onsi na magendo tokumurikira toremero biriki babekire ase ekinsemecho ane kibawogera Masige echamo kimagendero na sensemeyo yabo basi county ya Kisii okabamona intwe bakomwelio ujumbe yana oderega kwenye tuma ikiagera na tutoganitie asemambi yaboni kuchaka asemambi yaboniga tianda mugenione akurwa sensemene okuboko bemo inalia ara ukwania ende tujake asomo asemambi yaboni. Karibu sana mheshimiwa. Mbia mano umuralia Brighton. Yes. Na asante sana su tualika station yao ya Ndizi TV. Eka kiarege sana chita. Buya sana. Abantu baitu ba Masige East na Masige West, I hope mwabokire buya babasi baitu na bagusi baitu kwa ujumla. Walimo tutegerete kuruasi TV, kuruasi internet. Ayasaye no muya imburaya nerese itogaiga. Nyagotema tulego senda ubugima. Na nabasabeira maya se wiki etogochaka. Nyasabe na abantu baitu indegerere buya na togendere kumotogina okoro buya. Buya sana mwanjumuri kwegure lyogi lya Michael asemambi yaboniga oyinkoro Masige East. Masige ne yamo ande tora oyondiribaga arakwana. Asamaria tangoro Jacob warongo Bagaka. Omamsi Masige West na nche na gokre gochagaiga na ande ko okwani abantu baitu ba Masige East and West na kubatebenga ekerengo gitekene no ko make sure nga enyombe yo mu Masige geramo nabo abantu baitu bonse bakusiye sababeta beyamano Biasa najina ko bana ngi Masige no tangana kwanda kinimono injinu murario Ndizi TV asemambi yaboni lakini kerenge getu no kurelia magendero ase jigodi ekibere anene obomo gwa Masige ekarobaro beretane bakabwa to muroberio litukira Jumatatu bakinto jigo ikoro batotebye asenjera yaben bayigon to na deputy speaker mede nana bwate portfolio iyo ase sema county ya Kisii lakini kutoka chake kutoka kabishimiwa mwe gatore bono turigere jigodi jeto omo gwa Masige lakini asiga seti tukuria lero yade abona korona Kenya ya very block na mangana ye county rende na bokore na bora turubane sa chibe chiabule engaki Mutume nkyora kwane karto tebona bono ense ya very block nande abantu basame dino bokore ni chibe sikotoka ekarto kore kire gatware na control budget ate abona luxury na wastage of money na rekaro tumeka mono kato jak Mutume bia mono moralia auba okwana gose etume ye okwana nero etinete chibesa chance cha Kenya control budget nero maete chibesa irenga cha collector na ngakia wakana kare go collect chibesa kwa story nebango akini umuntu gochibanga na ochitoma gochase chitume mbali uso organizations mbali ne control of budget aro asokulenda ngakitoko tumeka expense gitu bune serikali both NNA counties echikutumeka chibesa ogate birenga o maene ense ya very broke
igono bumaene because nero o control usoko banka chibes cheito chense na igia kwane kerne na ndi wa kwane bunega city goteba na wastage ro rasa mangana luxury wastage yenga community for example ngora tore national government leaders buna president chiwaziri bago tara mono sana uchas chinse chesko nekera bago tara uchas chinse chesko yentukeko tumeka nichibesa so far president yaito William Ruto ochirense chinse chesko anga 45 times if not 43 esa so as 1 year nekera ko bera iska ko bera matukata to ane ukari create matukata to ane as times ya h3 kwa 45 konyoro chire isiko zaidi ya matuko 120 amengeta isiko ya Kenya ukali create ya semeti yenyi enge meti yenyi ene megima rais tekora tiki teyo Kenya asege pindi kyo mwaka oyomo angene nusu nekera go soka go chinse ya isiko akonyora go kosoka na mawaziri na directors na bantaba na rende be serikali na abuniji be serikali chigotumeka so no nye control budget yote anga luxury neroro erengo sokale a deputy president ngo sokere amawaziri ngo sokabale so you will finding a chibesa indeed ngo to make a chire manase foreign trips mono ntubu na mono abantu be county na wone serikali ne yatebanga totigake go soka uchisiko it's on record ngage santu tu asoete no bolia moske bagakolega iga andake ba MCA ba soka songi Tanzania ndendi morioka after mwaka mugima awe governor bune ito ngagere tingonya gosoka so it means inga chibes nyinge chigotumeka mono ose west nyinge as national government asogo tara kulia abantu bagotara gochisiko na mono kubeka chibes as projects kitali ko bring value go just abantu baitu yona ikora west chero ubiya sana ekarongere nase umushimiwa Jacob awe heading in a long direction go say right direction ekarbonensi ekomachiko to kanana amanganara mange aweste of resources ebinto bono bitara korbuya ekarto gorira se no ene serikali enene ekarto dara jana si serikali county Jacob inje mono monto da tebanga we are headed in the wrong direction ntebanga abantu ba Kenya kwanza akaraba inkoro si university abo they didn't think through it ebali getu twege nto kilikira ngusa abantu remember ngakile kare campaign ya lenge mafuta konya akinire bono abantu ebali getu twi university ko selu cha sabantu lakini by current bali gele nto kiraba ngurunga poto map approach banyirige retibu ya ngagete kiraba ire to bugambe bono bagacha kulia rais nginto kiraba ngote ya bantu nge kunyalekana bosenki alenge well thought out bono ya kirenga ki bantu ya gambling in economics you have to think kendi kionso tete kora we call it the future and all the macroeconomic factors even tombero biko gere economy ya gendra kuchimotu no bono current superior amafute bate ngakiyu igaringi igoro no bagwate solution yokonya ke umwana njo kawaida akaranga ba mintondo che obugimango kya bole hasla yani ngano muntu kawaida na ituto inyo irure arwetera egamba serikali ya Ruto bakangira banga indi nganya na akire kurase SMA bona unfortunately ekraba igresa serikali banyore bintu bya bayire bikongu and I can tell you for free the worst mistake Kenya Kwanza government yako make no over taxation you see kala kubeka e burden ya somo muntu kawaida totembe boniga umusara wako nyachiri bu 10 umuntu ama ukoira 60% or 30% of that amount the moment yako ire kurwa sole bona uchikotegemea ukuragira tuweka egacha no kuragera na kurara you are not investing to kubeka pesa chia soko produce pesa chinde na abantu no bakonta chibesa bona serikali ya Kenya Kwanza has to rethink strategy yabo as it is base ko na bagenda tega otanga ngote bare na chaif ya policy nyi yo komenta chibesa gwakana amangana ya housing review but I think the strategy there's a possibility in the next 2-3 years the economy of Kenya will crash. Like will crash bono it means all of us we're in trouble because what you should do Mutume I the business I've done statistics in the university and I can tell you the moment you put take to disposable income yani chibasa chiriyo ogotumeka se amatumisi yago ole pobono otumye chibasa nkoragere na nkobe kasa kabiasara chirante chinde bono maiko ko taxed through the VAT but the moment you kandamizo monto kwanda sema mafuta ento kere the basic need asabantu bonse pe motana otumeka factory na otumeka chigali kwa beka ushuru yage anda igoro bono kero monto what we are doing today we are struggling to feed our families kero monto takoli nebe sankeigo e family ragere no one is thinking about ko golegi yoskia segete onde ko lengera about an idea ra kole agere ntachiba chinde everyone is fighting to survive
That's what Rutato Ikiria story and the things are not good. Sana mwa jiboni ka turto kwa ne kirenge gitu kya Masige omo ba Masige ke tora cha kiri gura tora na kirende situ dima utimba go cha inze Mutume na gero ko bolina gero to kuri ngani ki go affect ji county to kiagera una no mo akrishi bu ward kero Kenya ko suka go di along direction na ki go affect amangana yobo ko re ji county mbiya mono morali ntubune county HOS cheto enchinke sana tokurusi bune banko kurwasa abantu so etogo depend mono HOS kurwasa national government nare gutumira chibesa go chas counties ekero control budget ya gotero se serikali ya gotero nga babere broke uso babere bankrupt besa ambabwati timinsi mbako nyara gutuma besa no nyango chas counties timinsi ngano ya nintwe kuna abantu ane meshara ndake ngo wikere ngakiye gusinya wakana una besa tikiri go kurwasa control budget na eye minutinga no namagendero ali abantu bakagerete gokorekana ase chigodi cheito abagocha gutwara a problem monta okora lakini usinyu wakanwa in time umuralia uno manyete abantu abange ngorera bare no niga ya kisinga ndora kana abantu chibesa buya bari bakorire chigasi no maino bonne bobo ina burunke mbolinga county ya Kisii ego depend national government eyugwete korate bwati chibesa kubakana konga buna economy go se uchumi egendere go konga bunereiga it means no nyambali bakora bikonda bike biye county mbago chwakanwa in time endo mwalitiga buna ngiraniri buna Musike Jacoba kwanire serikali ya ito national government abaya to ata promise chinyinge osana bagenda to chira chinyinge the fact of the matter neringa as we speak today economy is poorly doing because we have inflation irregular ebinto in the last 5 years or 3 years because 1 year bakabono we are mentally sana more than 5 10 15% lakini oisokoligerelia level yo comment kwemesara kwa abantu imagine yo comment kwemesara y'abanterense lakini expenditure kyomondo ya correct ya kinire ekere income yo muntu erebuna yale ose comment asini lakini obugima bwakina mono umuntu you are breeding a country of poor people because yo muntu yabo tukumeka kibesa kinge we sustain atumeke kinke ojikwegendereria it means ngabona boni ge serikali etobwate the solution una Musike Jacoba tebile tali comment a tax actually the best is to make sure ngakibesa chatkira se mefuko y'abantu ngakikomeka kibesa komeka ngachatkira asa mefuko y'abantu or reduce tax or alternative ways to support government projects or government operations because the more tax y'abantu otari government achibesa the more komeki y'abantu bagendere ko babataka na bagendere ko bamopwa we have been told every day it will lose more than 100 and something jobs in Kenya. Every day companies are closing down muntu kunyara ku advertise even the county today ntubwate the visit yaba ali mu ICD ntubwate the visit yaba nyagitari you cannot employ because tubwate kintu kibesa yes pesa na kana ngira sia kuturi dukorkorura shano tumagura swabono asenseme itu ya Masige yana ingwana ya ngin tambe ina kana ngira nase umeshima chako mjapo torona umurai go mabwasimiro moja na ndo murai wiki ya magio mrera mrodinga ofma ngora kuana nena serikali ya Kenya kwanza ikirenga kia na beda itagikumiga chi county inganeri etwaro na chi county takere komigo ikiagara egartuguri constitution ya 2010 nigo ya ringi kirenga bona obokoreri angena abantu rege kora chi county chajete ngindo rera watena serikali yokorana esteneri komiga chi county inganeri turiroje nambe yamo ngakiro mheshimiwa Raila Amolo Odinga ngambe yamo yakwa is the person ochage tumuchakato yoboko nta majimbo kale yakaruka majimbo riko nyotara iburu yakaruka majimbo yani ngakora nta ugatuzi gose resources closer na sabantu bakorete vale yalinga idea ya Raila and with the time abantu we bought it and we voted for the constitution including myself we voted to have this devolution even entrenched in the constitution of 2010 na over time whatever can to benefits chinyinge with the devolution ningakete ko mwananchi kawaida na file tipona mnabona kirokora abantu kusepa lerembe bona abantu bamanyirenga bakote mwamsi akitokwanere bamanye bakora kibashite kire sabo songo kizo to mumna twatebire nonye challenges kiroro in terms of revenue ko batanga babwate pesa but it is in the constitution they have to send the money to the counties this one doesn't have to
be pegged on all those things. Ntebega, amana a devolution got a constitution. What we can ask the good with what I as the president of the national government, they cannot kill the devolution. Yakan or a constitution is an act of parliament. No erega tokunya konyirusi. But what they have done, no kanda misachi county. Kwanya for example, mnabono kutumachiba sanjiro tumu at the right time. Kwanya mtubi county wakawantara koraki trali musara. And like kumashima mtumateba, our local revenue sources. Chiri chinke, chiba to sangli kurua sabanto, wetera chi parking, na mangane chitu kana chi license, chiri chiba chinke. Chiba chinyinge, chiri chikurunga equitable share, chiri around 8.9 billion. Chiri chiba sa chinyinge chitu makaso wakane meshara, na boy go kwa project cheito. So onye muna mosh kutoera tebire, abanta abare Kenya kwanza, balikin was sustain no and democracy nyane. Kulati manage counties, democracy nyane. You have seen a president of the country wants to put a call multipartyism. Otakri kotebanga UDA kanganere krasi kanganere yoke chama na yema tokola kitubugate. I think that is the belief of what that cover because komanyane power concentrates on himself. But you know they normally say power is transient. There na yororo anki mungana koleki na sororo. We have a constitution that protects devolution and we cannot allow as the MCAs, Skraira is also on that part. We cannot allow anyone, including the president of Kenya, who kill devolution. Yaka the dream of devolution. Ya ikira ni ruwetera okolento bora yange na boyo okolenta resources closer to the people. If anything, njerenge kubolia ngakanga umugago uli wocha serikali ya county ukiniwe. Yaka then what we have now been able to see, nearly at the national level ati chibasa chinyinge, but vintebi. Mbiri kwekera mwananchi kawaida. Patia maliyogoro cha mwananchi nyakitali igale county. Ko cha mangana ye chipara gale county chipara chinyinge. Mnabona chiwori cheto ibere cha Masige West na East, we only have 2 roads. Chiko eraso Mutume. The rest of 30-40 roads they are within the county parameters. That means what we should do is to ask the national government, we have the functions already in the county. Let them send the money to follow those functions. Nto what issue moist one day asoka last year about fertilizer. Agriculture is devolved. Amana market says so much more tumare chairman ya trade is devolved. Kwa kwenye national government itete ucha kwa kachana chiro. Itete kwa chiwa sange, itete kwa chiro which is a function of the county. Kwa kwenye na batata amana ya gato kwa na amana ya nyakitali. Igale stole. Kwenye national government itete control na ki county operate. That was not the way county atakira kokora. So we are going the wrong direction. And the people must stand up to protect the devolution. Ya kwa renera kwa nyomontolio kalegali reserve. Reserve. Evizan umeshima ngerora mendera sense me wantu maso ase unity ya Masige. Mono umushike bagako waereire buya. Kwa sababu ukatuzi kwa devolution ere pro people. Ne idea itakire koleta chibesa mashinani asabantu. Na ngaki serikali yabona yeta etego ita devolution. No go tabua toka chibesa wochase county. Because ikarote kwa toka chibesa wochase counties, it means you are killing devolution. Number 2, ogo ta facilitate MCAs who are the first line leaders. Barega igase villages. I can tell you, my brother Brighton, never the amount of what the bad and Piase Kenyoro. No mwana siasa kulikuwa mu MCA. Onero montaba antwa wikera with ease abantu bali nere all the time eba matanga eba chinyangi no bali nere. Lakini to surprise you, MCA nero le poorly even remunerated, even appreciated, even compensated. Kuna to kwa na iga ntutobu ati ntoronge pension scheme. Yani nga no save miaka 5 10 toli guaranteed nga no jikoegwa a pension was retirement in case we serve a certain period of time. National government ebago serve kabere wa qualify for a pension. In counties so far terabali chiko. It's a struggle. Number 2, Brighton, you can't believe our MCA including Jacoboyo. A basic salary is 86,000. 86,000, you are there as a wow, even to do oversight. In the county, maybe 13 billion. You have no that muscle, even to run round your ward or every other project you are correct on. Serikali ikaleta go kini ukatuzi no make sure nga bali the bantu bali ase ground bakola mangana ukatuzi ba very properly compensated. Lastly,
Ekatote amangana education, for example, which is partially devolved. Right, and I can tell you. Omonto omanyita abantu Masige West. Omonto omanyita omwana omutaka Masige West. Between Mujumbe no mo MCA. Muntu yogere to ramanye omonto omutaka no mo MCA. Because yo mo MCA area ya enenge. Komya konyoranga chiba shinge chatgaire ase mo MCA in terms of CDF baru bursaries. Na in counties konyoranga urutole. A women rep nerongoruere. Abantu ababonsi pi they are doing the same job. This man is just got devolved back down to to wards. You finding a Musike Jacobo was a Michael oikirira abana bange bari very needy and bariora anyare kumanya straight in oyera o mine no mwana mutakara. Unlike now ekera huge junk of money ere kept ase omojumbe unabona bo bashitwa chi ward 8 no boli omojumbe oronga abantu quiet chibasari bari chi ward 8 nanyara ko amanyuka gerete. It's not possible. Lakini kiba chimana they devolved to wards. Bagaka can be able to tell you as application you get. Ina eta abantu bangana nando bo mayina abantu aba mbabugate kentuki mbabugate obolemerwa. That is how we can be more accountable. So we need more money devolved to counties. That's when only we can be able to sing a devolution. It's ya sikiru ko se ya njirwe ni national government. Eske bosi biesano manjuma leo Ndizi TV kana to bwati asemambia boniga atule na abashimiwa korwa sensemeria Masige East na Masige West asebunge ya basi ase county ya Kisii tuacha keregura tura kwana na ki baroche ibintu bigendrede batebire gorengana na barabo inseteri buya iwika serikali nene ya Kenya Kwanza erigerelinga kiego konya mo Kenya kawaida wewe wadena devolution itakirigo sirwa bono igentu kitakini chibese komento gocha se chiwodi usosi county ndi bakore bogendere gorengana na ubarange no mo abarange no buri obake ndigoro na akarugudi abachumbe barabona ero bale kurinda abarabo no barange na bali baba kitiko mo tetwirane asingwana ito yabene iginde binde ndwirane tukikwana ko endra no chabantu mbande tuzo maje SMS yenu biamono ko kisomande bona katugukwana chako katugukwana iguro ya ogo chamo kwa Masige ngiye getomineti Masige noyo na bemo ntebe ngakira ba Masige bonsi esbabeta kuru magacho gorali na tebwe kuru magacho so Mutume goralia bakanya maruma inse kebuko na musora kire chikona inyecha Masige bakrembe manaso gotochora ambe ya monte atanga we codis cross you are interested in type number 1 Mheshimiwa Mutume is my age mate and we went to the same school and is my friend just that after to akorte school akaganda usembo India chete akaganda Botswana na nje kaganda Buganda so we came back tukabori chikura nande abantu baitu ba Masige chonsibere bagatochora igombia mono etakwera asogotochora elia kaberente be akrabato cholete kwana ndege tekesara abantu barangana chichengo tange tocho turabana bakake yako miaka ya itobane restaurant na 5 36 igamini zinga toro tobo yutu moisonde bado bono togo kini abana baite baraba kase miaka nane togo takagwa trakti maragerelio yakagro kolemerbe enkanya sao korremeremo igomba krembe me sokoto chora na baibere mwato tega stora bake ekogera tu echanda sana tu bolinga na intuna abante semiaka ya itemeke nkitura tige maega abantu baraje kuri mwana gukina bona araje kuri atanga 19 takom na jakobo takom na Mutume one of those things mna to usaba nyasa wetro wa msiyo boiga no kolenta abantu babamo yakwa na se bibiria asanga tanga ncha oyo mino muna nchita ya manyana nande tu kamwa nyombe yenkuru Masige je boundaries to begete chire tu poras boundaries maete negento ge konyurwa ndiria kare chikura patyo monto boniga oli nani no yore nyambunwa eduka bako nani gali omeri gali bwayoma no bako enda banyu chae abantu bali ganya maruma na musona bako cheke ngo bonse kanisa ali kengo PH so meaning barabuga linka etoko banyoli boundaries ekerito kwake kuri ngoba I know Masige East I know West but barabuo abana bantabamo then we sat and said we have to be the pillars kusaba anto to lead my leadership emite nayo le mutu bono inchino Mheshimiwa Mutume wetro bosane waito no ko tuarto to historia ntambe kuri skuru gocha tokamwanga na into tata go extend this friendship into uniting enyombe yo Masige but the long term plan
no ko unite mu cio mugima achichamo agera to kwanere to akwanere gentekamo so wetera ase kwento ngento kiturakole uchakora tabanta baito amo agera difference chichikora kichake kwera event to bwate yo kwarukia bana ucio ko baira iburu ase ke Gusii kere keronge is one such things culturally go sikuru kare mna tu akinno bwana bwaito gocha tu amanyete ya karentera bantamo umuntu ngo tabarenga botambe kero umuntu akurangira gocha mwaye mucha go share mucha kolinda gatari ngamini tinga yoro mutakato nyoreti iba balenta ge kogera mutata kolenta unity yigo sumochi chamo na go share tali ngeti yoro mutakana kikwachira kuragira mwa Michael lero na boko ngo isana kindagira bora kindro mukura chamo esu gukwe go sichimo chumatane yegocha tu abekiro mayegoro manno mwishimo Mutume nanyo arasanga kitu abekire program but it's one such event ekorentum masigamo kwa toro lirenjero mwishimo Mutume toko gano na matanga ndro paka sometimes na arenge isko country mwishimo Mutume can go to my ward again that represent and people will receive him like a brother like Bagaka. There is no difference na nchenga ndebu ayemoino I will go and represent him like a brother and that's the same thing to tagete na bono ko tebinga katocha no director we chai we don't choose two directors for Masige all of us are represented by one director so we are one house at some time magro mwishimo Mutume tatu mabalenge bogambi kale na to gambirite 2NCP amuri chigori kale chitara bagano so these and many other events mocha karo chimotu in the next 4 years will work towards ensuring ngomo Masige na kwane ne sauti yemo egere no na magendo lya koreki lya gochicha biasa na wanongira ne Mutume bono ngwethe na already ne mogorde and shake yo kwene kina Masige bono ya beire yemo ndingo ngakimweni chiri ndege mwabwate ndoto korukare lakini ndebono mwasoira asubali mwatena east na west bado Masige ne yemo ngakige ndege kuchugo ngakimogo chugwa chibuno mo daya tebirena mokorega asiamo umu Masige east na west erebono amanyena yakuganya katare chirije chikura leo je kumanya east nero na west nero endelea simu muyamana sana Brighton ntwe tari handshake tu atwali because handshake ne kere to bwate rivalry so ko Taiwana bono twachiramo ntwe n'abantu abamo una Jacob akwanire Jacob tu amanyanete toraba murabaka class 7 6 gari more than 20 22 23 years ago no mundo to akinire nera tumanyaine na igeko gara onekere tu achagete genteke we satan to achakuborani ngakibona to kora to Jakubale kiame kinga number 1 timbu atie kiama independent sometimes mutu ala tore divergent opinions politically lakini akitoka na ande within a short time and kwanya tuwa watani tukanyuranga singe tuwa bwate aga small history ngantu alengerimo ande school yemo ande umwalimu yomo ngwika tore tuakora no muchia soito ngwika tore tuagechani ogechuna ande toigwana unabakiare how best can this be tusikoro siekiare kemanyaine ntwe tole babere tweka lakini we can be able to work together tukatebanga Jacobo wante binachira matanga abantu bakabangusa bambodi ringo soegali ngakingonye 2000 ingende njiko saro mwana ono ngoetana na nje bambodi tabana can we come up abantu abuna tuskaine ntubabere can we not come up ne idea tubeka abana babasaru asobwamo bamanya nebuna abakiare asa abana buna bono twasalire both east and west side ya 550 abana aba omonaro goja kabo mwalimu omonaro goja kabo mwaMCA osebirugo binde birakigo kyasenga kiyabo and these people are aged between 6 and maybe 11 10 years to come they are in their 20s actually they are even voters as well at that time we are abandi bali in university when nabarabuka abaje ukina bayikina wa 30s buna tore in their 30s onyora batwaliro bwamate okumanyanga mwana rokuru east okoragasi ya sekete na bawo konyana asobwange buna abakiare bamanya ene nduna tokonya na Jacobo asobo waraiwe tu na bona that was the first reason number 2 unity ne ya maana bona Jacobo ateba into to make kiro bra yasama okaitu we are doing it go serving aside through what we are able to do as abantu baitu the best we can do no ko preach obo anchani also love mona sabantu baitu echi word echi na love we gatari ngere bosa
ntubuna bana siasa na abantu bandi bakurigeri bamaje kuboganga bamurabe batayite to unite and akemba kabugate ekadigete umufuko bagoja kwakanso nyole batubekire nyongo ime batusiekire ire kurugo. This is politics. Na ntubuna barai etora barai ba kisiasa ekere to ku unite abantu baito babamo kere kaisi yiwe kwa uja ko bagote ngenga kingoikere twate banga bona no mo east no mo west yana na ndi motoletera mutume njinte begana motoletera Jacob ngaki ngoikere ekere tore united kwanza buno mu Masige ngoikere ngakitugo kwana esauti buna mu Masige. That is why abantu baito because yasa nesegi katonya equip tonya kulenda abantu baito tonya kubabekamo ekere kaisi gigotangazwa tuteke position buna mu Masige. My brother Brighton nabali batotegerete abande nguboli balengi mwatwirete Masige west mutatu begete Masige east munasomo yega buno iyo Masige Bagaka akwanire ebinabye ekingale kabune yo itoyete gukanya ebyongole kabune ebi. Number 1 tubona ni na Jacobo nto wata chi event ibere chi okoreka naso moyoyo mambia abana bonspi bali tu manage gosara nonya na Jacobo akibegete nga nonya mbalia asale tuna abayiboli babo kwa tutaracha imegosi batachita se program yetu na bagocha kiobegi secondary school asibagoja kutwale night vigil goso kesha iga kiobegi to identify Bagaka bakebagocha okubakwanira. We are also trying to reach out na ne culture department here county because that is their work. Baichoro bakwanire abana baiga basomi wase ubotukubwa mambia bayigwane baswana na aba east na aba west bamanyane okina kwabagocha akiragwe the following day ya tarehe 13 etogosoka na abana baiga tubatangane tera Jacob na abasegi babo togotenga na barabu togochengera ase transition batware kuri obwana gochobo ntobogima pakanyabishia primary school as togojugo host gavana yaito next year Jacobo agojugo host abana baito bari tura ire biburu ase ward ya ase training bune yo botuko litukori kubwatia e function yeberari Masige east abotoko gendera igo paka inga kinya sago tuike 2027 igo nga eketogo chaka ine litukeli elimu abana bambaya mbamanya bonse 550 aya kuchibosia ndoliki chi program kera ki school chikofungwa maybe chetamu ya kabere tuomera ni abana babeki ale bali twarogetiwamu maybe twabaligeria an activity was twabaligeria abantu bacha babakwanira baba guidance and counseling in that way ngonya kumanyana bali ngonya kuigwana bali bamanya neki ale kyabo unabona nguri kitwale ngiri tatokoro keki ale kena Bagaka ngonya kuri kitole unabona bono ntubwatire tutako propose njengoro ku Mutume mo Bagaka akoro kwa Jacobo Bagaka ba na simba nere gavana ito egitria yitanga na si mobasi bona baturaringa mobasi 1 babenga group entangani yekiare kiri getangani mobasi 1 ko tabanga nje mobasi 1 bamanyanga mbali barogete 2023 engaki ya Mutume Bagaka na simba ndujigo twara mobasi 2 next time mobasi 3 paka buna nyasara tukini kisiasa bone biare bitire biya sana bono ekartogerde kuri Jacobo twarena bono mwachiramu mwachakiri neturgere none mangana development bono mwanya bekire amo ekiaduskurina ebara nerora nyore ekoru Masige east yaso Masige west gose vice versa na kero mobege dena chipara nyaje moju jiros bono keomo ekero maitena kire word ngonyo lechibasia nekemagenda no nenyegitari nekemagenda romenya begete chendro ase chiwodi echi iwe namba ya montebenga Masige mune nyomba netigire maega asa magenda se myaka ya ere kurmaga that is the honest truth intumuna abara ibe chiwodi echibere tuargetinjira kitoko na intwe egara tonyole amagenda sa abantu baito muna wate bere kenan kelinga bona ke to kuriye bona for example to example Kenya Maji Hospital Maji Hospital go sabu abanta bange e ko aragener to wate sub county hospital itene na to wate seme but teli Masige west ne kuna tenya ne kuna te Masige east kidogo
but abantu bane no akro monto gyonseli moto ise kumwate boniga nyamacha akogenda yes monto kuruma sisi nyamacha akoraki akogenda so ebintu mbiro toko Rwanda kibwamo kere twanyora kene kebekira seme yo kwanyora kene ngeyaroro na motoka ntwa Rwandamo mwishimo Mutume gawatanga yaya taturi nyatari ya nyamache na nchina support twanyamna bana twanyate chi million 30 asinge nchiyo kunyimukia na nero by the end of 5 years chiyo bugambe kwa Simba ekera onyora ngana ri atore building enyigali ko cross no namangana yoburwali bwe chinkoro namangana ande to chipara nchirororo muna gwateba chiwode chiga mate chigo epanare go chaka kurwa sekete yako go chasegete chipara nchirororo konyo chirwete Masige East chikagenda West chigo connect abantu ababere muna bono ngakiro mwishimo Mutume ngambe yamono asokobeke pale kurunya bite yacha rio mache nyabite mboye rio mache umucho ibo macho mugima igole Masige West alinya chenge bono that road chibesa akobeka chikata cross there nenjengo kana gyonseri ngumbu so professor muchoge nenjembeke echiko etangi etangi mbuoye kulende so professor gali junction mbuana so it becomes difficult kubeka alima 300 meters nenjene 700 meters so we agree twate bangaye ko kubeka gali nyachenge ngumbu tige tarambuke kuna muinali nenjira kubeka ngumbu gaiga ekere moramo tiango tenande tukene kere very funny ndo wata mache akuru kukyowe water project batia mache ayo akuru east agenda ntubwate kurendentanga ni ekioske tanga no krea ukyowe ne kene kero akuru kuri yabo getare seito gali gorale but you see mache aya esoko yae igere Masige East bono because ya baraiba ruma ya batai wana ine it was difficult abantu bali bali asa mache ya kuru kunyanchira atambuka mu bagache koriki awataka nto igwa cha mache ruseito agende it's the same thing no na mache ogempo water project the water that is being used in Ogempo municipality comes from my ward asakro kugaiga mosora but abantu mosora babu atamaje so we have to agree sometimes to work with leaders egere abantu baito benefit kyobe water project is such a project water kiro kwa mugabana anyiras USAID so that yeto konye ekonya abantu ba both east and west ebintu mbiro tanyara ko bagara chipale chiga we do them together nyetali nchiro mna bonta kurwanira nande ntebe mnenya kitari akyonyo yagachire goro betana koera na musalia those are the two big hospitals to what is what to ibere and we have asked the governor nga ekreto cross chi project chira tigale chitakunyurwa in terms of hospital yani nduliyotanga flagship project kire ward eto kolera monga inyaktari ya kyonyo must be given money inyaktari ya musalia kai uchibesa ekreto chiro bajiri chere chimubutu from a level 1 level 2 hospital into a level 3 maybe by the end you gambe kwa Simba because I believe it will do 10 years nabantu Masige nimba manyete muna Mutume ateba umwishimo Mutume abantu abanga bamuboringa mwishimo Mutume tagote no bujumbe tokora byo what create our issues to a problem but the same bantebiri Bagaka utako boli kirogete troje na bokonyara but we have agreed we are very young tutatoka of ambitious was to be abantu bwate etama yes we have agreed for me to achieve a plan bwate abantu Masige West na resa igora mache ngateba by the end a 10-year plan okonyora kiro monto ole Masige West nyora mache abwate tapu yakwara ninde mabone bizima ndali bose bitatu byoka in this term maybe I have 6 applications my plan is to connect to water for every household in a 10-year plan but for 5 years I will do 2 or 3 applications Mutume has the same so ngisi tware tamanyo ko move tingo kora banta bagasi cause it means nyina ngo move chubo somo Mutume move chubo chumbe kango chakiro kambe ni chumbe utigire gasia and they abantu bakwate chikura so we have agreed we are shelving our ambitions yes we are young we might have the money to campaign for that seat but we want to work for the people as kiliba toire so on this year we are not coming together because Mutume tata kama mjumbe Bagaka tata kama senator hapana we are coming together for the benefit of our people na kubakira mbi jambo na kubakora makendro asichukura jiba 2020 buya sana bakibekira bibina obomo bwa Masige tari ubukuri yekero nabogate bwa obomo bwa Masige neyamo eri boundaries geopolitical lakini bachiramo kora magendero igo bakibekira buya asema byo ko somani je SMS yino ekarondo jimuganda yuto matiganda yigarana ase Mutume na mbona obomo bono mwachakire ase Masige bete ngatumura jiko maintain nanda abantu bajodana nago chibwa no chako bokwa beta biye ko Mutume kwa beta biye kadanga utoikira asige ngimo jiko maintain nande imwatumekire osimwarigireti kurmaga mwate nabantu mbaro koragasia eno marana okobama na mugo ikasigete ngakimochi ku maintain kimagendereye ekibosyo
biya mono amagenderero aro ari guaranteed ucha sabantu baitu ba chiward chaito naro areto go discuss bunge goikabanyole lakini wikatoka ende extra mile amagendero bakase bali ba eita bago support ye serikali ya Simba osemba go support ngonyora bara amagendero unilaterally yani kiro muntu ngokorareki ngonyora ara amagendero buno musike chakoba kwande kururi tangani tigante by'abantu bamintu batotegerete na baturigeretinga ogocha waito amo buno mu Masige tali ngomoito nata etukurige chikura cyobo jumbe usichinde ntore no mogoko ntore satisfied ne kiroge ke mwatoire asintu babere ogocha waito amo no ko make sure nga ko serikali ego tokorera bikebiri tukonyara kubeka se budget obo mo waito botokoye tonyore bibere bitatu extra una wono number 1 ekebune ketokora ekene kemo yeki shara chitogo chikokora chigotobeka amo buna abantu ba Masige kwikato cha keresa moya nga gitoji go sustain ebintu bune biga bigotobeka amo intwe buna barayi baino ine responsibility yaito nje na Jacobo na bandi ba ndiko shikera babasi bandi batayito go to join asoba mo boiga motabenga ngakibata balesiko ondura tayo to join to wakina barabwamo nabatoko bwaterana into tikiyo kereke ko nanga gitura sustain we involve people tobora ibole all inclusive eboko genderera tigango tebinga no ne ketogokora we are involving abana bake baitu bali be community bakabali bako tokonya no go akira abantu kisiminga inchwe tubwate program titoli ko impose ebinte biko cyase bali ndubwata bagaka to consult ndubwata abantu baminto no mbali tu asindana na buchikura abatu aboli na buchikura bonds they are included as a movement bune no nyambali bali yebo jumbe koruchi ward chaito wa abande bakabugwa bado we have including our member of parliament almost K Innocent Obiri we have briefed him about this kind of unity igonga tuliko kora ngani ntutweka babere we are doing it asoku unite baito bonds no nyambali batotegerete today if you are able to come in give us a good idea and even support what we are doing, we welcome you. It will welcome Kiromont. Sustainability of the program, it will be there. It must be there. As long as Nyasato Toba Moyo, we have to fight very hard to make sure to sustain this cost to Buate. In the years to come, next year will come up, this program, warning Doctor Akole, Nunco Leta Vanta Vangame, Patobuatesi, and Ake, Ekolekane as a Chwadi a Chituive, Avant Bons Pimia Semia. And then I don't know Muswadan go to the national government. Somebody has picked our idea. I saw this morning somebody go Ira Bunga, Ejikowanga Chives go Jire, Avant Vaitova Karagan, Bago Saro for free Avanabamura, which is very good. Next year we are approaching other organizations. Unabago advocate against HIV, we will just go ahead because we have to start. To my work progress organizations, we make this event more better, more, toward sustainability. A program where sustainability error. So we had to start somewhere. Going hidden agenda. Bantumba basa go feeling etoko bokora tobwate birenge bigete obumo bwaito na buchinguru cheito tokogana nyabisia gali abantu baito baichaso bonge injina Jacobo bali mwatoeta chikura na bali mutatoete twerure kubakorera emirimo nande una mwishimwa Jacobo ateba magendera go just chugwadi cheito ibere we will fight together ekerenye gitari yabuwa yemeko benefit. That is a plus to Masige. Ekerenya gitari ya buone ya mego benefit. That is a plus to Masige. Na roda bande umuralia wako ndigire message yana kuna gesego na ukunesi nga yo wasitete osembagaka ntoranyo la birogo cha seito. O inerenda mwamwe ritutaete ko kanya. Inerenda mwamwe ritutaete ko siria. Buna bono ngota yo moyo ndikeire. Sorry to say, okonyora umuntu atagete simba mwegasi lakini kwanyora umuntu yo andake uritayire kurwemera mukonya yako instead ya gotebanga yayo mwana mukena karate kinara murigerie emero kwanyora umuntu atagete gas bona buna inje
tingo ja kurigeri tate gasi nonye konyobero mu MCO retire tingo murigeri emiremo tubwata abana abange babanta bataka batabuga gento kigasi echo ekere gasi gocha Masige tiga twese tunye accept no Masige na kira atoke na ere gocha Masige chakubo goikagoke na inje goikangoke ngaki abantu baito banyori manyange gasi kuri kuno monto yomo muntu yo moyo monto yomo kuri muzaro irabo boy nje nintari kiru monto lakini toye gwenya kitari bune iyo mweshimwe Bagaka kwana era osigu ya kionyo geko era eturikire chiwochman eturikire chiklina eturikire abantu abange eturikire chinasi. It is much better unabona se budget ya chakuba assisted me twa bekire chibesa asenya kitari ya kionyo chiarege 3 million bono chekire 4.2 million era osigwe gekoba abantu baito no bakorikwa so tigatukini siasa yaito korwa ekenyomba korwa nga inki twanyora korunga inki the majority y'abantu banyora buya sana tigasobe SMS to enda sumutu boko sinini ndetokwera na to enda sinjunde to yo mwelyo na pito nami hata na watching kurusugutanya mache niko ndani hadi mwisho. Salimia wageni batevi na heko kasi safi ikiwa sebani onseri koruliana ponchali makimbrese tuno alime yomoroberio X-Man nyanyuki adena sevania mandere kurutabaka no alime yomoroberio aligedeti abarainga kibao kwana buyasa world aliyo banere ngorwa nsema yambakasi ni robi atewa akona sisi mokwa robi Robinson adena korwenya mache bobasi igoma bumagacho bumagacho present na ekenyorokia bumagacho na Nyakangi family. Congratulations honorable Michael Mutume na honorable Chako Bagaka kwa kazi nzuri sana wanafanyia aba Masige. Asante sana. Ara korona Alivod win obuoge then these men are taking Masige in good direction. Let us support them. We have faith and hope in them. Asante sana. Wino buoge Samuel Ishana korwa Kisii Stadium then niko ndani ya show say hi to viongozi then bakwandi kabisa na Sergeant John Kevinis na David Onsongo Nyangaresi na watch live kutoka Engoto Goti DOK. Good morning everyone, I'm in together up to the end. Show iko sawa. Asante Losi Ratema na watching. Asante sana. Anara de ananere Onsiemo Joseph. Joseph Onsiemo na Onsiemo Joseph from Orogale. Pride to Salimia Weshimiwa, they are our leaders and doing good work. For those who are complaining, let them know that it is too early to complain and both words east and west are large. And our leaders have been in office for 1 year and 4 years are coming. Let us be patient. Then abantu baba bakanye kubakanye myage yane na bokonyo na kende kyarogana. Ichikodi jiji nandi. Tenjiringe, osenkuru musora, mate musora ga ogembo, paka nyamaje ku. Ibone jintambe jira. Ajoji ko ikirania magania yo na babantu bakora baba remerelia. Asamu ilisena wise leader na waombea Mungu awasaidie. Asante. Rosi Ratema na dena morning kini ongo bakiresa root bones. Joseph Okonga dena Mokoti Joseph na Mariam oye wakondani kwani abageni. Joseph Mokoti oyo muitoga iga abatebana obasogeri kabisa asemambi ya aboniga. Asante. Nara dena good morning Mr. Brighton na Dolika na Agboli amaboli gojiase abageni beli tuko Masige east and west akarugo kwa na nene Nyagitari ya Nyamache. Then no public toilet, street be open the whole of Nyamaji market, Chikambi, then a chipasa regiment mpaka 10 million, Nyamaji stadium weba airport condition, Nyamaji moja bring modern machines, sub-county office Nyamaji MCS report there and renovate Nyamaji MCS, Nyamaji sub-county office. They are there siwe. And even then, there are no wheelchairs for patients. No stranger, no strangers for carrying dead people to mortuary from hospital. No good way from hospital to mortuary. Nyamaje. Nera akitika bari gerelie kiana barai baito. MCS abana bachumbe keba feriri. Endo aba MCS ba kwa remerem. Kabisa hivi ndali getene binge but that's good. Asante sana hotel na birigereriwe na bokonyo na byatokonyira asante sana ine koroke na motorigeretie na demorigeretie abarai asemambi yabonia nara then next return from Bobasa then the youth from MC honorable Bagaka na honorable Mutume ni babwate inspiration to Bobasa and Kisii counter the line. They have created unity in Masige.
they missed an MP post from Masige because they were not united. Onera hotel politicalina ekeroge keke atakire go chabu ke bochumbe egia cheto kororo esa aria bantu batarenge united. Nebile bile ke bia ikiro monte bia kurwa. We ready nyamwe yao tena. Elao tena nitafutie kazi amtile yangu yesana naye Jeremia Waigure nara tena Jeremia Oguto watching live from Mosora Jeremia no ali miyumurubiri tena Bagaka na Mutume we have faith asibale na Masige wike united na ndesukebosia asante sana naftali ge konde tena it's shameful when a president says that he's looking for jobs in foreign countries. He needs to look for ways to create jobs locally. The lumara ibu ensena tarioko ligiji gasi ingo create jobs. You are instead to create jobs. Bia mwana asibirengra bieno the analende setiribu ya na ndibuna beshimo ba kwande. Bia mwana mwachi bure kana tutobwatia twatakatosio mia sense media studio to kwirana tena sentunite to ya kabere aneka to kwana gero yo bomo bwa Masige ne yabo. Eita east or west Masige yamo ko kande babolina abande tubwate chi ward jinda barongo bareta baramo ekero ba kuri kurwa sensemba ya Masige ka tubwate ward sana iseto ase ebunge ya ubasi bado tuchurira ase county ya Kisii koratore abemsi bande bakomo cyumugabana haruna barombara nsema yo komo cyumugabana gosimbara sensema erinde yo gusira umugabana enda magenda gakwenda ase county ya Kisii ninjiro ya SMS ino gwerenande gisome ene on DSTV wansu koma Gusii. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Mona bwate obosibore bwo kwemanya korengana nerichiko nagekogera ase entunda ende megetaseni Ndizi TV to kubaletera emanye Jumatatu kira ritkoria Jumatatu enseyemo nabo igo chinsa isato imeya emanye Jumatatu omwancho muri nigo to koletera amanga yanyareko baga gwateka imena isko yorogongo rwa Gusii ntobe togo gusangereria amange kubwatirana n'abasaki baito anene chinga kechiga bakenya bagenderete kwemurungania kubwatikana nogo kunga kubuyima nonyera bonigo obotenere bwa serikali ya Kenya kwanza bagendete ko bakuburia bakenya banyareko baukanye ka chinga ki bagendete ko bakubeka emeroberiyo yo kwenekia buna obogima bwanyareko babokoroba ayonsi nimeye manye Jumatatu ekerbo igotora bwatiranenere Joshua uta asensemo yebimanyererio nabo igo emanye kigosori nigo maranyareko mokomerana amonere Sultan Victor Obanga nyareko bagatorera mange nganyareko bagwateka korwa ase ebiti byaito byekigosori tombo chago sangana nche Evelyn Osero na nche Josephat Amisi imeya emanye Jumatatu. Gendo tikerie kiya senseye buna komenya buyake bochenu na kiyeko geregeta seni Ndizi TV togokoretero muroberio bwo komenya okuya bwo buiga totebe abantu abanene boka kusenone muntu ndi bwensi nabago nonye muntu ndi bwensi nonya erero iga oiso konyora kwanyore head injury nabo konyoranga e problem ya gochire sasa pneumonia ni infection yenye inakuja si ni infection ni kitu ni una breathe in hiyo bacteria alafu ukitibiwa inaenda inaisha kabisa so haiwezi kukua transmitted kutoka kwa mzazi ikienda kwa mtoto kira ritko ria ijuma gochaka chinsebere goika chinsebere ne nusu chia mogoroba no semiwa manke igoro yobochenu ubwo mubiro igoro breast cancer screening inabo umuntu atakire kuyekorera every month
every month siku ya 10 after period. Ubwo bekara buko gotera turi kunyara gukora mirimo yabo na kiga kwa to gotena wabira umucando gakarekera bwagocire turi kunyara gukora imirimo iri kwangokora umwana ataraike myaka 5 mutabwati kenda gwekorerere bweka nigagokorerwa so ibintu biri abareri bu mwana bakomukorera karo moke na bibigo shape future yo mwana yo gujumuto okomenyu kuya kebo chenu ritukuri yuma chinsa ibere chabutuko no moiroroye ritukuri yuma tato chinsa isanu na ibere nenusu chamugaso na Evelyn Osero inyora obo chenu bu mobero na buo obonda bwao Egera kogendie gari na Sunshine Driving School abuba nchiri ni kiumbegia NTSA wago tumeke curriculum ya NTSA instructors babo nigo certified chigari chikolire maintenance buya nigo bakurwa basic mechanics mbabu atebirasi bya maambia na boigo bya maragoba nkwegelia bare A2 chipigipigi B1 light vehicle C1 light truck na D1 passenger PSV na wakana ngora boigo mbabuate refresher course na license endorsement onyigo tagete kwegera weekendi mbabuate birasi nigo bare omuchubo sungo Gusii Dulux building lirongoli tangani opposite Zonic Hotel chinsaye chinde ngamona Nyamarambe na Kenyenya na boko bakresimi asikina mbechi Sunshine Driving School we fulfill your dreams. Ndizi TV ubwensu bumugusi nigo bono ya nikirundekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonko bogusi neji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu vuomugusi Toba isawe chanda asora nyore chikeki chiogo chengera emeyega yao enyorero bokole liboro buya aseduka ya Villa Valentino woko koroseria chikeki chia kerengencho aseri goriri tariko goita ngorosi atore chikeki chimeyega au bunna chikeki chimeyega yenyangi engagement cakes anniversary cakes birthday cakes themed cakes corporate cakes egatiye chikeki chinde chinyinge ningore nyorere keki ngi yeyo kugania kwao asoko tutarira samaga chauru complex yeyo toka imeyo mocho basongo asamange gose kobeke oda yao twakere simi ase namba enoti isano na ibere enoti ibere isano nemo isano na ibere eyemo isano nemo isato gose 0702267163 boigo ngorotora megerio yokorosia chikeki no kwerikia nigo kogenderete tonyorwa Villa Valentino enyorere keki nyanso na boigo eyokuganya kwao Ndizi TV ubwansu bwumugusi Mano manju mariro Ndizi TV kananda tubwati asemambi yaboniga anekordore na beshmiwa korwa sensemeli ya Masige East na Masige West karo bagota wastua chiramo osera Masige neyam asba kubeka obomo ali kwena kuna magendero ngoira ndirale osenko gendrale koba ase ward yugo se asensemo ya Masige ekerenge tangani mbatete buna barabuni ko bachiramo kemagendero bate abana tari bachire amo kera ibimonyo no birabe osabana batena abe bachiramo koliye keroge de yae barabadena barabu kolengana barabuni ko bare awo akrish be ward ya Masige East na Masige West eyo batagete bare rena kibirengo byamagendero nadinga kimo Masige awo chamo gosuka gojibosino je SMS yeno kujisoma nande konde tuirenda sentunde yende ya kaberega da utubwatya ene Ndizi TV obwansumus bashimana n'abantu tuiranire twaza turarigirina bono bomo mwabubekire amo
lakini nabo muramo kurwani gusana mwigweta antu kunya gote abale ni monyona haya bono rende na kitogokora ngaki abantu abe bangira munando nyora abandi bebangire bono metekera antu baise ko mujana namja kumusana magendo takoba naki monto nabara tena na iguro ndega ko monya kurwani na abantu bara tena ki abantu abe bangire kuruzi no mujumbe usibara sokyo yoni igana igure ke monya kurwani na SMS ni nyeroje ya marketing ko soma tingo kwana ngolika ero ni nyeroje kirinde omo bwino tujakire sichaku ngakoroje murwani gusana lakini murigereri okurwani goko senga kimogo bata ambe ya monte benga bia mono bona indra maratore tenga kalaba mureba karone sigisi na botenda we have made a decision decision to makiri muna abara iba chortu na Masige West na abantu bacho lete West na East ingeto tate ko unite abantu baito because okuna kukwa kwa Nyasaye na mbeyemo noko kwa abantu baita abara bange chisegi nchi kubana ni chachakire tari nganchiyo anda ke mondo gwiranga Bagaka ngubolia karobo jumbe osimotume ngubolia karobo jumbe I have made it clear Mheshimiwa Mutume otebire na nontebire dai kuboli buchumbe tari bono na bara boli kuchi mutuye kana mokana nabwate ekwende ywe lakini 2027 e plan ya bwate na okorra abantu ba Masige East egere umuntu ago Masige East already tofauti in terms of roads chinyagitari na mache na inche mno monto jako Bagaka no mukristo na tete ndikuboli kura bali bakuboli kura chibo chumbe firi furi mo boli chikura intunto bwate boko na nito abaliga ne mwense pi mochinya bisia litukeria asomo yegoyo even tikimuta gyo twakira chinkobi yakato kubeka bantabamo ayekwanya le platform yoja kubakwanira ndiyejiri gukombe maye goteba omweshimiwa Mike Mutume nakwana about ntu agenda matanga omonto akoteba ngakiri ndi abetinya bisia you know the function already igere chigwodi ibere tare 12 etore kyobeki eyi Masige East kukwanira abana bana kubasomya abantu bonse bibe chitimu ya Masige East na West no bakale bali bakobasomya we are involving elders by tona mwaka Abraham togo cha litukulia Jumatano no celebration tu ekiragire to ko bana bana bagosoka isiko tare 13 next year ego chakoba ego interchange again the muino so there is nothing bad abantu baito bonse kutete ko bana limo manyanga there is that kind of patience to gutwara ere karinya bisia ankine nebe ruguru maiko kwana genteke mo even tombiro to watch with unity abasonge baba united you stand divided you fall andenga zabali wetanga when you come together great things happen no manyetenga omujana na twatwara atawa level abantu babere tunga tutagetenga kitoko kwa tokonye bijana usaba abantu baito through the county yakora kale tunakurigire no mugabana kana gukwana gachiri chia permanent chikote nchiyo then we were thinking and said na kitoko kora program turabeke asobu ango iranya go cushion yabantu aso commentary chipara mna chipara mna yatuga echesreka sana pono tukateba no Mheshimiwa Mutume ntoro chipara akarosia yamana njenga nyorosia yemo the previous year bachi titu nyorotoro patipale chorina to kwa naiga drainage chachakire go clock yani nga chachakire go sareka na letingi na kabeka na pesa ndo chipale liyo gale na next year so we decided to discuss as muna tora bakaiga na kitoko kwa tokole nteke to kwa no mugaba to kumatigabana there is something we call labor based usege tukenga mna kazi mtaani yani kaliyo kwa lenta se kinyoro abantu be kinyoro kibali kwa bakaigo let's say it's a program in 2006 abantu bali kusempana bana keresa application bai we baro na makombe ne bichiko muna toja koleme pale ku rugionseri egende paka rio nyego pone arosi igu amakarabati abekiru maro mobekiru buya mune mbure go turiye go chetete ko nyate para bacha bugango banyetuba egrete go cross a bigger damage the same thing in word ya ne chiko chin 45 ebintu mune biga eketo go chichamo na kwana mutumo o support mutumo o chake idea na mo support okonyora ngabono kunyana gatere ko gendra go chimotura isi ko koye ndike kala yebyo ko so chota ngante tendo te kyareba best nyama msio ndate go support it becomes difficult no anchira nanga okuboli kwana ba David speaker tiare ngana ndo tayari gana chote chukura na tatakoba chama ya budget it was not to be a deputy speaker it is Mheshimiwa Mike Mutume na mwakire mbe mano ongakirete kinde garage agantebi abantu bacha kuboli chikura cyo deputy speaker na botagete lakini galinge independent umate independent bana bate kiama liko nyantore be kamo bono kero independent kunyara tubwati already backing agateba nande is a very good orator ataba but yes you are my colleague na ntorura atambe na bogo tema
kumuri ni tamro je nguru basi na kabana nguru basi na kira nyarkana akata baye fight on umaya de kra kwa na kan kali ke grupo ngango bolin abantu ba so 20 era bona kapot kira kasi yogo tetea so aga tetea sana. There is no difference between Masige East na Masige West. Na ando mwaka to chakino yomo. A public service board ya mangana yokolika ya chitimo isonde. It's only one person okorera serikali for years and years. Hata ite osno mwaka June. And another the county na nali kumambi. You see, honest, let's be honest. Abantu mparo abana bakeba ukina bono. Muna mtu atayira mangana labor based. Umuntu acha kocha bone byane byato campaign tina bantaba nkole ga sigali ground. Baye kwanya kwa kiba sanke kure county para giti family cyabo gwetera labor based. Emere muge gutangaswa. Mutume oyo and myself will fight yes abantu Masige West the East banyole emere monye keroro. But let's look at the program kiri konya bantaba abange. Nyamacho mu murete nalika gusino musbati olika okwana about the challenges kiroro. Nyamacho as a hospital ngatelo sempa centro. But Mutume is the one who requested for the money because he is near there. It's not his word but is near there. Ekra request. Correct. Umosho Mutume ataba we have to put money. Na nche I am in budget and being a deputy speaker toka push and we put very serious conditions. Tukatebanya chinya itajiri kwenye chibesa Nyamachi has to get the money and we are talking abantu baito bosi pakonya ke emoche limote betego kora na beke ruchibesa Kenya le free chenyi tochaka new program yogo kinia sayi na kwenye equipment Nyamachi na rekine benya Italia nana kine benya Italia mbia mono umushimiwa bana akato tujukora kurwa seseme yo mu abekira moja kwa accommodate abande bana ba MC abande bejinse amajiri bono bobasi wena because kana mwajiri na aba Masige yobone motakite bobasi yonsi ebwene de ene county ya Kisii bone wena ngimo kina bana moja kwa accommodate mukora akora mukora sukuma mu bwino bama goja ko join useme na bako wa join bone mbia mono moralia ande mbia sana ase ndugu ya na Jacob na kwanire aware sira mangana mange ase bali bategereire ba Masige bategereire kwamboli ya abande bale iskake usuru bataracha ase abo mu bwino maite nsase go chaka ngora yabwata ngora ring yanya gukina kogenda intwe bali tokole pioneers sto twachakire gendeke hoika kwanza intwe abanyene bond yaito ebe very strong so that kera tokole tabanta abangeme na baruba rangi to manage gukora buna bono I can challenge you na andika nonte buna bono ge kolege twakorete toyekore na next year abantu bakire ward time Masige taibo basioka county engim eba ja kubuli aba MC babonga inwe ngaimukaraire mutara akora genteke because etutaete ekioge getieri ekioge kende so that we change abantu baito toteme ko bakonya ntunto go committee onde bwens MC onde bwens oyo pass central ngora no twale bwo yo muchango nguchanga na tole ngotara tole ngokora ndubwati bobisa asa ba MC aba bonds nane ba bobasi lakini intwe tuatemile kubeka na amwake una tuate abatubwate a long history together asogo tema gukora biribire slightly outside ase bitokora biro official muna bona bitokora my brother ebyo go sara abana for example tali bintu birase maboko ya serikali tirigo tuwakana umuntu tayo go twachibese icho is asked to look for ways chogokora tali bonse barabe tayare o sacrifice itingi cha ya ikomi asogo konyo umuntu ebicha kuba kunyara gukora buoye tali byonsi na hincho munyene na nyare gukora lakini aso unity y'abantu baito mona asobobe asobuya ngote model ko ba unite and we welcome all the MCS babas undo target to join tigabaiche we are ready to work with them to buaterane asogo kinia seito bobasi in the end aba Gusii bonds arobo rabu kurwase chiwod cheito aruba soime torosi e unity yemo yo mu Gusii ekosuka gosio ebuya sana ngajine so meje SMS ibiseto makwere na bono asobo korori bwene bune county ekiara tokorara na liberengura majire ko ba sinini to majina ba msimbale bale kandake na bande mbale muri asigaba ndati kuma bono na mate na muri kaba ngosira muri kaba nekera mate na karase function elite ko ya chumatana and yana so maje SMS ibiseto ba shumeka mbuko nganjira Wycliffe Nyauntu out there na such young leaders in leadership. It means we have a bright future ahead. Asante sana out there na obagani elite koligia na maya na masenyo si injera ya bene. And after out there we need more forums like this one.
Mr. Mutume is doing well because of experience na Jacobo is bakorena mbamyete chinsijisko na whatever the reason more what create issues here then thanks for your informed responses then okorona korasoka isikona rombi yake mapema mbia ambia sana ase ebirengera byao Rabani nyarikia tena east and west home is best. Kazi inaendelea. Obeka #Masige Neyamo #watching from Getare CBD. Asante sana ambali baendete utumaji SMS chino kiaba asimambi yaboniga Jeremia Oguta na enarode yao kerogo teana nobwato kwegena asi abarai tode abarabu asi studio asimambi yabone buna mbakini Masige ebwenere nara tena yon Samuel Miyungo korugion seri tena obakwanire amesalimia ona de Bagaka acting babasi Masige mbiyatore tena mbiyabal mete SMS ne cheli kuja terama era bodizwa na bongonye boli yanengora nena ombeti mutandena so message so makabisa igobona keraje na bongonye so jiraja jirijinde chintini akabaro wapongeza kweli ebani sirambeka from Kiobegi Masige East thanks Michael na Jacob for good work. Asante sana Winevani Sirambeka. Then unit na ranera automate and the unity strength through the teamwork wonderful things can be achieved. Our leaders, you are young and energetic to work for Omo Masige. We hope you will sustain the love you have. Na semenetuna musustaini igombe de muanjera birecha so egadiona gadana. We hope you will sustain the love you have. You began well and we want you to keep up the good work. Reach all your people who fought for you. Na bali bataba akirete ponsi banyore na odena Brighton. These are good God-given leaders. Aba nyasaye otoire abarai. Every elected leader was given his garden to cultivate, be it MC, MP, Mugumele, Senator, Governor, and the harvest is 2027. Unity is power. Move on, good leaders. Move on, good leaders, electors, Aminetina, Babakri Jigura, Babarigeretie, I am Mokora, Viasan, Oyonyasimi, Gaiwachiete, Ojoachire. Asante sana urambolire mbodin boje mwamoretire asante sana Nyasimi as a studio I'm just Akili from Emen Nyamware Boitangare. The two Apple MCs are doing recommendable work. Kudos to them. Honorable Mutume is our future babas member of parliament. Let God give them long life. Na ate bana dari kobo lakini ayabono mete future na jabolika na jaboli lakini bono lakini future mete na vera man lakini ate na bara aligeri Josh Monyarorande yo concept tinyirochi sawa na nimeiona nara wate bana anasema nani ya ruki lakini ndio jenkoira nere Thomas Sabokade na Saboke Thomas from Dagoret South Waitaka Massive Kimboreri Mr. Mutume through is the governor under motion for impeachment. Akagobona governor impeachment ya Tiogarero in Thomas Saboge okubol. Bano kwina tora se count tori yo. So anyanya chuba our future leaders mapema mbia Mutume and Bagaka are the leaders Kisii and Kenya Patagit. And Samuel Miyo na Masige West and East Mbiatore ebyo nebi sora. Bia Masige salimia Honorable Chako Bagaka DS Kisii County na acting MP Bobas. Winebenga vya atomire acting lakini naroro obiri naro innocent naro lakini ayo atomire bilengere byao Jospat K Oichoe adena unity power salimia mheshimiwa Bagaka sana mwambie Nyachenge tunampenda sana abantu baga wanjete Nyachenge abu kweli bade na rende tokwe amaiga asante sana sababu mwenda tutumaje SMS chino kwa tuira na sikabu Wegoro dagalo de ane emotion ne arabode de ko mbiji gawan adena is there emotion yo ko mbiji gawan tortura Thomas Saboke na igunda goreti masifu kare ambia mano kwanza sogo tune ini as station cheto cha Gusii gaiga motion teyo nane yamo ya rosibu na nengitinga geritinga ne rosibu aseke kakia wengo iga ayoko imbiche gavana omaite buna abantu bange batamanyeti nyumotara arete emotion
nebwateri chikoria a threshold nereta keire o collect signatures utwara mashtaka a process neroro eyubuna to kwana iga mamojo taiyo simba kolire so far ako guarantee nga no na be impeach. Number 2 number teiyo de bantomba iyo bararete motion ya impeachment ya Simba at the moment, so there are no numbers. That is a dream etanyarekane aschi ndoto etanyarekana aschinga ki chiabwango iga bia sana omweshimiwa chako kangwira na sore mwakoro mwako yomo boro mwaje this na ngwina more omwakonde obokore na ki bwabeire ase assembly ya ido na hande ngakimogosire kisagatibu ekarotoro cyo mugabana ikero kamomosire amagendera magocha obo moboro mago muna gabana dende muriamo muri na gabanamo nabo bombo mago bwene na kimwa ko demere na denga kyo bwa mate bwene bore na ne kimosira gabana ko preme usini mo ko murda makindi number ya montebe in my opinion we have, as an assembly we have scored 85%. 85% got an AA ibago nga clean A in terms of support the government ria choretu mata bante babwateri bagali wakachikura kremia ketano muno kwiro mwana eskuru muna bakora class 8 ekwa masomi myaka yonse nabayenga nyara mwana wa max ya tarenge maya umwako mutangani yoko ne gatatu lakini mwana akasoka na max ku 370 umwako yake roerete usema max 400 umugabana na tuchikura na intuna ba msinto tuchikura abantu mbara babwato ko samili ko ne pata itu sebintu bikore kane overnight ko seli tukelimo mbate binga mnahitaji subira or you need to be patient. Mugabana is doing his job. He has made a good plan na ndemba tangasire ngalero today litkulia chimatatu tuyakire ko launch chipara chiko de mokolera mbramna chakirokea usikwanda kichuchu cha south today ogende boge ka ward today at 12 mugabana koronchale chiparoro koronchale kitu south iga matega iga siduke akorwa nyaranga koru gakoruga gwagende bo nchali maybe achebo basi so you will see gas yakoreki yachakire timate abantu baleko bako mo akesi kinge bacha gukora bono usibate kuligiyomba bamosibeli because already abantu are very so impatient mama ngate procurement plan ye government ne ntambange tenga mnali okote abana bona gete twaka tuyo kwarukia abantu abana etu rangete na mutume tuka baberega mutuma gate bana mbwate 500 ga na aligire 500 twarukia abana tukagere bengi tukagutiro no tugote buraka igolende tukagutiro to ja kwarukia bana lakini serikali wata long process procurement long problem na ja kwandika to kura kaiga to ntukara to ngito kuli chitenti ngaito kurusie kwerende egera to make sure abantu baito bagocha egeti mabiende nya bakore kwende ekine ntoko genda akero mongi na matenga akyo mongi na akabesa kana bwata na gachi to ko goro obolemo sinja banta Masige east banganjete tiandu siru 300 nande to beke na Bagaka to kolere celebration yiga intaketa kukwara ngenteka masabanta bake especially youths kwanza ngakire ya banta nebe miaka they appreciate what we are doing and I appreciate them nainje muna Bagaka na bangena bakurunkale but I want to challenge abanta bale miaka ya ito and I want to be very honest nchebna kina mno monto ekena karro monto ako colleague ndra kebeke I will always appreciate tina bwata ngakyo kora monto gose kumuganilia mabe yaka kero monto na bwata senya sa mwate chinkruchaye akonyara ko support ya community muna turega njira mutume ntuka maiti abantu bali ngabara tenjara maragoba monto naro mosaya sike to mnyoka tene piki akarentro mongno yendagera akoiro mwana yesukuru that's how we contribute that's how we change economy intumna twacho turaba ntabake Masige West ya chorto muga kovita ega choro muga kabuana bonse barenge miaka 60 guchigoro mbono ba chorto monto moke orasi miaka meke emiaka 5 bakorera boniga nje muno mwana yote ayo mwana onde osomongino bwato mwana moke no komoena fast nere Bagaka ka akora buya mutume ka akora buya ekiari ekigeito mambirana bokubori chikura obe trusted patinye toko kora inte toko kora kwanyora umuntu naroere ubwatinya ndamwamu yani abwate mukaigwete bobe ara akura melinga nali nene utara makora kende gionse obora iyo botubwate muno bwasimba cha tukaromoke na intuna toje turaba keiga boys koba successful ege bantu bonse bacho twara imani sabantu bale young leaders but wisu ko ando kwa kumonta magana ko mamba kamara mutume is using his own money kwarukia bana Bagaka is using his own money kwarukia bana twara kile bana 550
Nkuba uraza baka t-shirt baka kubeka. Nkuri gitore kento cha koliga kwa kento cha kuseka ntoko shira kia bosembeo. Nkuri gitore chitenti abantu bata wikaransera. Ntu ali baka chiba tokaleme pare korunya bisiye mujumbe egotire yacha kwa esto gwetera baka macha gwetera rende. Kaki what we ask of you. Na into ntoli biyo man toli chuma. We are human beings. We expect sometimes kimwanya bantu tu. Kimwanya bantu tu. Imagine tonya kanyara kaya bantu tanga laki mutume kote ya mole asokunyara. It gives you a motivation. But how do you feel? Umwana umino mole age-mate. Oh kole kibarua kia Nairobi. Abantu basira gali seito nabo li bada mingi ba. Umuntu sira abantu ko sira bale gali ward kwanyora mutuma kulira paka ko geruka besibesa. Otanga tiankonye familia li emnyo ko monto emoche. Koma kanyora monto reo erene ari go se Facebook yoka. O se egeture ko bana. Erno kumara matukula mpaka marako. We have to be human enough. Abara ya babeto bugata boni ge baros tuna abantu. Because ekero monto cha gweto mona to gweto maiga. Tokole celebration to konya bana 500. But the impact of 500 children times 2,000. Monto cha wataka Kisii bara agende atiko rokwaro. A president goes to Turkana to see bana barugire. A president ya Kenya ngim. So what is wrong with the Simba ko genda kora bana barugire what ya Masige? Biasa. Karo to kore karo turi to kora bitu biarire karo ngina na se mai ko turi jugo kora. Bona banda ba ko ba dena Simba tara kora mere munenu mora kora mere maso mwa ko barabunga kyo ebatarara yugose barabumba bwa derate yabo yuko bol gose batarara igana roje no kero gukwana na karo gifora mutume kero gukwana ko tebere nabantu tigabara kabana chingaki ara kore mere na inu mwa ujinga mara kore mere ebatarara yo mugabana kore gose ngigere mbiya mono montonde bwens ko rero mono morayo akere chikura Brighton aba libatutagarata roje nga government ra kore gas se county te kore gas mukani takwanira matanga takwanira echiro agende bunge akwanero bunge no chibesa chia account chiko bagero bunge no ri chiko riko roseriko bunge no turaburiria maburi ayo abawaziri gose chief officer gose governor no araire nirigocha bunge iga sa matanga noga nokura nokora kende yonse bantu baria toikubakonya igobona kwabere wasikobwa onde bwensi utamanyiti igonga moya musiyo onde bwensi ofile tinga magendero tarakorekana use plan tiyo yokoreta magendero agende bunge kabere tiga ntebe buna Masige Bagaka serikali terigo koragasi buna muntu kibinabusi usebune biasara biyago ora imuki chibesa otebenga nimbwate gosine shiringeri 2 ase pesa tigandu usine ngorere gento gete serikali nebwate procedure procurement process nebanga lero gabano tebire ngotoroseria ari para A to B tekorosi kumambia negento kekoira chi procedure chinyinge so that oebuka mangana yoko chikoirwa ase EACC oebuka mangana yoko irwa code ose yoko basa charge na serikali igonga abantu bamindu kuna bone budget tigangote yo morali ani mwate yantu baito bomaina e budget ere for 1 year ekurani kuru mutinyo sta kusosaba bakomwa kono mutinyo sta kusosaba namaye igonga no mwako mugima kesa toete tie budget etu mutinyo saba ya take 1 month ko ba uploaded wanjera no kono mutinya ngona ko ike emaye kumya kurubono paka na ndo mwako no mutinyo saba titoraika mwana no mwako eliyo gine eliyaki because na bese serikali ekomini ekolegazi mutinyo gatano no yosta no yokane muntu ngeke konye suguma ngakora buna waetie budget iganye nyemekyo ekole kwa sababu ekero tebyo committee go for example chibesa Chonspi what if nembure yego twale yaro tigango boli Brighton embure yego twa era cause damages ya Gusii onyora abantu chinyomba chiataho kire bintu biasare kire mbabu atindagera ngakibune account era gokonya kuikarantu yana tuikaransa ndaka torosie budget ngao totene ni bintu bikebiri tu abeto korosie turus chibesoro bikore bintu biri biakire bire emergency n'abantu baitu tigabate bwo manya ngaki the government is working muskote Bagaka birenga parapara chabe launch today contractors bari kolera ngambara akanwa last week imbaka ni tutora iwondo go cha TV ga kote bina ki ya mono na akaleru lera abantu balengwa akanwa bana tukukwana so many of them they are being paid uneta yogo cha kote ngambu ya mono tuwalera tuakani lakini azo baroje gento gete ko genda boge kali bakwo baduranga kero mwe musiye
na ile budget yayo tigatige gukorera gocha se studio nga wigastera koru tigagotebi ninki gastera ko ruboa because na bugata location it the same bune yere buone bune yero Bagaka bune yere kirasa se counting buya sana bantu dore digora Bagaka nara ombori naki ebago saboti simba esali baraba basi na simbara mo basi osimbaroje amatunda ase county Kisii insi y'uburayi bomugabana Paulo Simbarati rugo gwana nelio aniro jikemma ondogo na than I expect both of you for what you are doing, keep it up. Na nero nderia kuna Phyllis Morada na obomo babwata is lil helping tem kufanya kazi nzuri Chakubo Renguru Masige West yakurada na Chakubo is my member of county assembly. Biasa na nero ndebina keep right on next direta donya na mumoima nere bara kwana. Sawa nyaye ni virengera byao ikiaro ikambi soma to tena kare kuombi wa tena Brighton bring more maima na donya next breeze na baroba kwa na yabo na baroba boli wa maswa yo na round ile message ile ajira abona maimonda na boko modete sawa wote watakuja wakikubali watakuja kwa studio ndio mtengo soma na ngotomerwa igara monte abona ni wongo chitiga totebi namba yamo nga kerembu y'abantu abasabire monda basabire na babo donya umuntu yose abantu abo utage tukwari kime sikira tukumambi wasaba abantu ko na kwa bachorete na nempata kirba to erese nga ali sibakari mafichoni ngibakari ko koro bacho twakore gasi na demwe gwe binte bya agosto kwa kasi abantu bateba umate agosto kwa karo muntu tari ko chameremo urikire mutumo kora no ari asembu yo ngano arikire oyere ababande bachorete na ko barameremo batake babure musano ke bakolia because obviously area ye governor ye deputy governor nabantu bane baro na bere bira babaye gwengaki baerese igona nchina atakire ngabache bachega ngene liswali kwa bowling to support Simba okoba aromo basi na ino murabasi ingo gosenga na bogwani mutumo yora igate netene chama ya ODM akalinua etikiti yoko boli bakasoro utubwate wetere chaga ekwende agatere na mutumo gaso tikati na gato Simba kura takamwakere tuboli yako gara akachikusana ali nyamache akakoro mukutara manene bugo kasivu echame yeri tuna bono ekaraso abunge akanyoro mugabana nwali igubota akamusati yoko bari mubasi ko nyandenge mubasi kagasimba na mwete etikiti ngekeyo na nje Bagaka igonde echama ya UPA Mheshimiwa wa Simbarati na achite ward yane no mwamusio mngao orengo boli ku ODM lakini ingachoro na UPA na tesemwe ni Mutume ward na bwate monto inkoboli na ODM ekere kwa choriru igento kire kwa understand yakemo umuntu gwakire mwamusie kura muno mongna ngakire to mongna bisara ngakite kura na nero akire Simba because ko nyara mostly chikuri cha maitoko ya gana muno nyoki bwate no na bwate pona abantu tokora naba mu ekero montago soma agonto makurunka agonte pare nembe una bono montante bri pare ri koru mosaria asnaro to tema kolipa gari ebwate getale agonte solution nyoka no gwate getare keria gwate getare keria county rate tinko nyara ke kware the budget for that road is 8 million timbu 8 million ndanya gwate getare keria amoni ya ngeire inkonya ire se gabame yere ekora una Simba Simba na tata ku county implement go se bono incheno Mheshimiwa Mutume etogo support umugabana ochoretu n'abantu akabekwa bisi kisheria akaapa okorera abantu gasise myaka 5 na nero manoito na ndoro kirie ngana bwata magania maya gocha sabantu gwetere budget twagote ibintu biro twamuboririe twakore example yogembo hospital amagana ya mache hospital amagana yo kolenta bana YouTube na babanyore kintu bakora bakonya comment nchipale chiga na ande tukalente kintu kende kiamana saidi ya kurunga world based budgeting yo konta chiba yasa say word ime na ndaka giancherana kilima tengi constitution is a matter of tuamo segete gentleman agreement aganchenga bona magenderero abeko as a word ekogera in Masige West na mutuna akwate we are doing 6 roads in 1 year I can bet umazimiwa orengo bwana gakote chisibari chisigisi in 5 years but in 1 year obo ikena bese koma na cha kolonchi chiparega we are going to do 6 roads tokole para kris application ni pare eyemo e pare ya Gyonseri again de paka mate Rio Nyego e pare ya Nyakera Kemo
egenda paka igari moino inani epare ende korunya chenge egenda paka etibu epare korunya bisase egenda paka mosora epare kurumusaria egenda paka urali urugale those are 6 roads tuanjiri gwetera kabesa kaketwa nyolete gwetera word based budgeting ebintu twengo sukuma garia twa nyolete gwetera na Mutume otore na rega bianchiro chire wetre bine binge binde na monokurwani obukurumi no boibi bwechibesa Mutume muno morochega igwase ni Botswana abwati biasara bya Botswana akokora taribesa ya muborto wakamaye ko boli borai bagako yokwa nere umuntu wate chikamba ryo kajiga asibaka chikandiro tanya kuma no mate Seychelles ororo lakini we have not come here koibera abantu kibasa chinge na simba scam oro ngana tata tubukurumi atatakuru n'abantu baito banyora magandro that's why we are supporting not because are of us we are sana tagaga kitokora ibiro bito byachire abashimiwa akiri amboli limona achibro whatever ne guru yobukurumi obone chibro tindire mwanya project gire mwanya wate chire hani kitanya kwa era chi abantu batakure tebiga na korona ya Rwanda go kwani mugesangi oyo okiogoro matuno nira proteka ni ina ya bega tujibese tira era go ikaboni neno basi word jino na muranyo minzumbi byabe nakimurachi go koro mochando oyo na ino kai karo murano ne miaka 10 kiaro muntu kurie besere na bakuri miaka 10 gento gerili tombeto ndaboli montoleria machuki ndabwata mache the answer is no patia mache na kan ndichibesa 2.3 million akurso professor agenda pakalia machuki ogendo boniga tapchuni chibwate mache me ferichi tebe kirgo chigagu tangiti aga chiri ororo patia bantu bale ngororo bakandi chibesa 2.3 million uchi se contractor akanda akolire na kimono Mutume mukora manganaya ekiera na ino mwate abantu batera basa bya bale eno mochu gwa kuliko na ke karo balengana barabona bali yete bagakora na kimo ukora mochando ekara mukubatsiga litangani mwa MCA na CEO ye ward na yo kubeka budget na yo kubeka projects and it's your sole responsibility kufuatilia budget iko kwanyebeka kwa make sure ya kolekana na ya kolekana ndebuya igonga nyuma nonya nekero tutara plemu ngaba kanetu mwa MCA yo lengo tatege the responsibility ya ebuya because your job is to oversight meaning project na begete 2 million ya kolekana ndeburonge bona akanomu umuntu uyo ekero umuntu ale gata ya target kubwati it means either what conflict of interest ositali kokea ikobuno mu MCA we koteki responsibility enene ili abantu bagwakira tukura bakweta ufuatilia kibesa cyabo nga there is value for money ekyo moiso kwambolia ngantwe tole babero school bubasi to support Simba tali ndutweka to support Simba enjoys support ya 75% ya ba MCA ba county tali ndutweka but rene number 1 una musike Bagaka tebire we have to support Simba enki gekora to mu support Simba bunango teba butambe aise go fail buno mubasi 20 buna babasi etokora kana n'abantu tamaite ndutokora konga litangani ko nyomba wikato mu support eli yakabere ekero konyo umuntu and minute well for him tuigo kumwamera kurusiko ogocha mwaye kwa motebe kwa muri yobisi kwa modenga your excellency igaigegenti kimbo bekere kwa mwa an alternative way yoko kolegento wa eri mure nere tali go kumwamera kurusiko ina litora mokonye number 3 Simba iso collapse today no ne bitoko kwana chipale chibe Bagaka go kwana tichiko nyara ko korekana because 20 toji oseli kutogendeka konga tuamwire tuamekire commitment Simba naba gusiba mwakirete chikura 270 votes we will support him abuna abandi batebanga necho kora baleta kuri Nairobi ntuone togote imuma imambu yamona sokota yetere chokora nyasaye bwichi chokora naro okini umuntu kuruwe chokora umubeke gabana ntuone chokora igwatoreterete nere to support tunyusugume to deliver cha sabantu andi tunyeboli ngaye chokora nyasaye ya ukale gusaba ya kurusiti echokora baka kwabero umugabana nererie tabarabuka ojo barange batotebinga ekere balete Simba nkibaro cyasare nekibesare koba ebatete bagwika bacha kuyiba kibeza wonjokire because intwe kwegena nganya sawo moletete na intuna toletete tukabuga bali twali gopingana nabo na inde intwe togenete nga kiru chikura genuinely n'abantu na inde it's our responsibility mu bwatezi adelibera abantu buya sana Michael robot yoruwa kwa ruyega areba Brian kurwaibacho asante sana Bagaka na Mutume ase ogoteba eken Ramete otebe kene goro ye county no kubatsi mugabana high pride no ne bochako bana onale Michael no imbabwa tete buyakorwa bogusero ward
I can sit a unit in both Masige West and East, and at the end of 5 years plan, we shall put all MCAs of Kisii County and Church who will be promoted to the next level. Adena ro Chris imeandis TV live kubwansumu usiadana miaka 5 ya kwera bantu ko bari promoted ya bantu ba demoted ayo nerote tuko rabo akinara odena labanyari ikia kubori akimbori abeshimiwa nkuba bori dia bangi ebusane karo aseshere as informen ebusane karo bara toka wake lakini ributi na wale wasa kutoka Jumaine Marago lakini mwaso igora banyarigi igokwa igora ana tabatari uliza waheshimiwa kama hivyo usaita kwa sherehe asking for men aso miria asante sana akemntondoko adaniga aba eta maskani asega smokora asante sana atatukorera ingana yawe omwere na DS yawe ingana yawe omwere tukore asema byabone kende mbuya mono Brighton nande ntwarire iranya chekobonto gatogocha mono gote yabantu baitu bo maene tukoshibo maene urato sipoli tubwati kende tukobisa etogosafwa abantu baitu ba Masige kwa niaba echinguruje batoeta na nyasawo tugosasiba tikaba tubwatisi mono na wale tubwatisi gavana ito nero ras chinga kichiga to deliver to the promises to alita sabantu uchibosio Brighton kosa gocho torange na Jacobo jago kwana ngaito kuira siasa ya ito for example no mubasi ngayego che in terms of nago tebia ari kiama gya upa nje bunandeiga tibwati kiama na bongo chikogenda igaba ko moiso ucho moiso okerego natonya gotara nabo torangeri ndero tukwanire ebintu bya siasa political parties nakibiko influence no nyan siasa ya ito ye county na siasa ito ya Kenya kona sabira abantu baita maye wiki enkima maambia bana balitu asara baichekio begi abana boka mwibuli uja wa drop omwana kwa motigo to take care yo mwana yugo tukobogima the following day mweso kya sobonge togoja gutwara tokurutesi mbole kurukio begi pakanya bisia primary school astoka na celebrate abana baiga akobasabira na kuba dedicate ende nyasaba konya so mabwabo gochozi nyasaba seni biyamona biya sana Jacobo ngana yo mwe na njenda twakambia mona shogo turangere gocha Ndizi TV and na gokire the level of interaction kurase abananchi bari bakuligereria TV eri tukulia rero nane again renga ne chinsa chiake otherwise ndo batamangi tokukwana na bali bagotegera na kuligereria babu atamangi batobole ngakire mbe yaba Masige West na East asoko tochorobora yo matoete na ande tubakorde meremo kigima mana nyasara ganie uwanje kwa korabe na baleganire no mushimo Mutume atebire tariki 12 ankyo abantu bali abana babasarwa wetrese program yo mushimo Mutume na Bagaka tumera na kyo ba secondary chinsa ikomyo mushimo Mutume sa 8 chinsa isana na isato chinsa sana ya mugaso alikyo begi geti okolento mwana kwa drop woro ngaite ngwakira muri simu akete mo karisho mokora nto baragelie nto bena barabumba somewe nto tomolero mbale ndo morero bakabokiange yaye tumago twara umuyego monene bugo chingira abana aba nabago kuba emotisha gose kuba semia litukuri ya Jumatano alinya bisia primary grounds asenge njori tukeli mugabana we county na tokororo na naba MCA bank na bara ibons pibe chinge chonsi abalimu mwaspi mwakaribishirwe yakore kenege ntunkagerete kira unchore njira tokole bintu byeto na kolento bwa Masige na yamo Masige na yamo Masige na yamo nawego east or west Masige adana salimia waheshimiwa good job bro adana we Wednesday amin anara ugurudayana nena tena ambia waheshimiwa wanipe kazi nere atapata kazi gani ana bote ana kazi dana alika message abanyane yego na tengwe na rende na bugo no Botswana si ateba na bugo ilo okora ni meremende dana no yonaro inkoroku gose Wilfred na basa begasi basa bimere abali kanje ne ward ya Masige goru East olikiro Mutume anye West olikiro Bagaka buya mono twagorera wazirituko ria rero Joshua sana se otwari bageri twegenda je saa 3 na jetani na nusu mbiamono ekero twairari bageri abene twalenge na abageni baito korwase Masige East na Masige West kolende Masige neya ndubati Masige North ndubati Masige South Masige East na Masige West yonsi neyamo bachiramo
azenjira ya bana jifra on dini jenda osi yana kiri mono na nyoli tingorosi yane na to korosi ya rojaba murebi soraga kabisa ba soire ono yoja gwetera asanzan tumira na njinga kine kunne tonyora ni tugiria Jumatano ase ikimoyego yomonene ujugarirwa mugabana bwe county ya Kisii Paulo Simbarati wakirambia mana kotoko bana Dorcas kema asumuroberio gwensakya banoto thina twagotigire asimurobende ya credit ko bra botamo thine gente kene kiane yansu niyo kiotoke me Ndizi na Rwansu Mausi Eliane Brighton Makoli.